Mekru semangat anu lam ayon talo ayon pun kalimah dua talo kesyahdat ayon kalimah Tuan Fatimah yang tekun baca Alhamdulillah mulalan pefon batalo ayon kalimah dua lon ayon gata anu medua bapa Allah lon mohon pinta mebet kejot anu lam ayon nibah nabi pon meayon gata mebet kejot anu lam ayon nibah nabi pon meayon gata ngon nama Allah wate mepefon batalo ayon kalimah dua ngon nama Allah wate mepefon batalo ayon kalimah dua benata ingat anu sayang dalam kandungan gata mak baba benata ingat anu sayang dalam kandungan gata mak baba lingkungan ijab pematan sakit tingkungan kulit pemasensara tingkungan ijab pematan sakit tingkungan kulit pemasensara si kurang bulan gata makan dong dari bulan fon hingga keluar si kurang bulan gata makan dong dari bulan fon hingga keluar sakit ngan susah poma putarong geserah untung bayang kuasa sakit ngan susah poma putarong geserah untung bayang kuasa
Yo masa ubit gata getimang hai anu sayang boh hate pemang gecongan ija ikan ayon si boh hate lon sija haraya gata anu metua benata bala jasa ibunda haraya gata anu metua benata bala jasa ibunda beo kacarang kana jabatan be lagi kacang kulit jilupa beo kacarang kana jabatan be lagi kacang kulit jilupa mebecok contoh bak maling kundang wate kasenang tua ke poma tan lejinina yang pelemah jalan ayah dengan nang tan leharga menan ke kisah si maling kundang nyan musuh Tuhan aneh durhaka mekru semangat anu lam ayon tala ayon fon kalimah dua talo kesyadar ayon kalimah Tuan Fatimah yang kufun baca talo kesyadar